van tong official channel thir tu le ngai thatu zong te voin me ni sari ni lai ni kumsang ni somni panga hian du sangna chibai kan bu ka chau kan riat theu angin nizan thole zan khan zanlaya India chuan na satakin Pakistana firfiak te in khwarna mun bein mi pakwala in nunna anchan ni in soi ani a kan chanela po tukin lama kan handa to a tuntuma hian chiang le zuala India phubalak na chungchang thetur hian pusi ti la rinoma thuziak India phubalak na Operation Sindur Pakistan anbomta India jet fighters pahnian kap tha ti chungchang kanron chiar chuak don ani nizan zanlai pel hlekatangin India chuan kumsom nga chunga Pakistan ram chung abeya abom na sadber tumtranin kot nema Operation Sindur ti ani Operation Sindur amzia hi Indian Hindu mei chiaten pasal an nei nuwa anchala senlar tek manga chin chiana an siam chin red vermilion 1 mingchoya phuani in April ni somni pahnia Pahalgam Baisaram Valley Kashmira Pakistan helthlop ninge ya riat Muslim firfiak mi panga in Hindu khwalzin mi somni paruk anlo ka hlum khan papakhat chu anupuile fanuhmu lain an kapluma mei chia chuan an mani po kaplum ve ngal turang enin helho te chuan he mi chungchang hi in Prime Minister Modi hilangche anti deuh kher ani ome chu wangin Operation Sindur ti in India Army Navy le Air Force tangtlang te chuan nizan zanlai pel hlek jing khowar main Prime Minister Narendra Modi kai hruaina hnuaya Pakistan hi vabein anbomta ani India Foreign Ministry le Defense Ministry chuan Pakistan ram chung bei ani hian poisoi lo nunna chan tam lo na turin bitum bik target pakwa an kapin an bomti an puanga precision strikes mangin Muslim firfiak helhoten India beina tura ral rel na mun bom ania beipui chuana lotling tak ani anti India hian Pakistan rama in khwar Jaish-e-Mohammed Paul Building Bahawalpur le Lashkar-e-Taiba helte in kulna murid ke munte abeya indo thlona le drone an mang ani Lashkar-e-Taiba hi United Nations chuan firfiak pol tin dan pona an hnolte anni Pakistan chuan tukin jing lama India beina awangin mi som pakuan thia liam somthum pariat anom tin India thilti dan chu indo na thilti ek of war le midoi zep thilti ani ati sak Pakistan chuan United Nations Security Council meeting ko phut ngalin Pakistan chuan aram chung beina chang leta phuba le thungrulna nei turin dikna chanvo anei ani ati Pakistan military thupuang tu Lieutenant General Ahmed Sharif chuan India hian mun kuwa anron beya Ahmedpur East Punjab province a pheichuan mi pariat thiomin somthum pariat an hliama murid ke Bahawalpur le line of control bul Kotli Muzaffarabad Azad Jammu and Kashmir anron bei ani ati The Associated Press AP News chuan Bahadur Khopuya Mosque bomwangin mi pathum anthia nopang pakhat atel ati Pakistan chuan India indo thlona jet fighter pahni anlo kap thlani in apuanga atira phei chuan panga kap thlangin anin soi ma se Indian Air Force jet pahni chu atlange ni in ake themte po media then khata antilang chiai chuai line of control Kashmir muna Sachin Kumar chuan AP News nena Phardra Kalan Khua Aknur Town Chimlama thona tla a pilot te chu mipuiten charin
Indian Army ten anron langal dei ani ti arhil uyan khua pampore area po India thona hi atla nia soi ani bok Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan India chet dan chu mel mathil ti le mido izep thil ti ani ti in voina National Security Council meeting man mo ako ngal chuk chuka India chu thungrul aniang ati nuclear ral thuam nei ve Hindulal ram India le Muslim lalram Pakistan inkar boruak hi alum chovin an boruak atang le wa chap mei pui kang hluai ang mein in do na nasazok chuak thut theya a om mek Ajit Doval India National Security Advisor chuan hetiang boruak tang chho tak awangin US Secretary of State le US National Security Advisor ni mek Marco Rubio chu phone biain thilom dan a hrilfia Rubio chuan boruak ti dai zonga mala turin le in do na om thei ti top turin alotia Marco Rubio hian Pakistan National Security Advisor Lieutenant General Asim Malik abeve ngal boka boruak ti sang zel lo tura phutin angen ani US President Donald Trump chuan India le Pakistan inkar boruak so sang tak chu ti dai thuai phutin thilza thlak same ani ati sak Donald Trump chuan in do na wanga thina le thisen chuana du lovin Russia le Ukraine in do na po ti top vat adu thina ma se president kani chuan kar khat chungin Russia le Ukraine in do na kati top nga lang alo ti chu January ni somni a White House alwa nu atangin alati top theibi galo ani United Nations Chief Antonio Guterres ayoa thupuang tu Stephanie Dujarric chuan India le Pakistan boruak so sang mek chu ti top thuai turani atia Antonio Guterres chuan kan khovel hian in do turin atlin lo ani ti in do boruak tire turin aphutani tunlain US in khovela trade war apuan awangin ram tin mai economy lungphum anginga khovel ram sang hi ma ni tok thewa an buai vek ani chuti lai kara nuclear ral thuam mang hrelo tur Pakistan le India in kar boruak thalo chu khovelin angai ven hle tukin khovar ma India in Pakistan abeina chu Indian Defense Minister Rajnath Singh chuan Mother India ne na ani victory to Mother India ti in ex Twittera aron ziak eptu hruai tu Congress President Mallikarjun Kharge chuan huai sen thilti India mi puite tanrual hunani tin afak Union Home Minister Amit Shah ruatangin tunlai India le Pakistan inkar boruak in do chiam theya andin mek awangin India mi puite in ral rin thiam theinan khopui then khat Aizawl Mizoram State po telin ral kheldar vuagrik vung tele electric eng ti thimvek blackout internet chu voin me ni sari chuna le zana nei aniang Pakistan lampoin Muzaffarabad khopuya emergency puangin local hospital tam tak in raling turin antia India poin Srinagar khopuya le Kashmir then khata zirna in zong chu thule ma chuan khar turin thupek asiam vebok airlines tam takin an flight schedule cancelin SpiceJet Indigo Air India Qatar Airways EVA Air Korean Air Thai Airways Pakistan Airlines le China Airlines pangate po in boruak himlo om thei ti wangin an thlo hun ti danglamin an chol tir nual Kashmir hi Muslim tamnani in kumsang khadzakwa somli pasaria British in India a opna ti topa India le Pakistan anga anin thendon khan Muslim tamna state ni si Hindulal te thunun ram
ani tuna Kashmir Valley anti Jammu en Ladakh chu India opchin ania Azad Kashmir chu Pakistanin athununa aksai chin ero China in aop ve thung kumsang khajakua somli pasaria India le Pakistan chu Kashmir wangin anlawin sual to a kumsang khajakua somli pariata atopa kumsang khajakua somli pakua UN ban pharin Kashmir chungchanga India nge Pakistana anomang ti chu ami puite du dan la kaniyang ti ni in AP News chuan voin thlengin vote lak a om talo ati kumsang khajakua somruk panga indo voihni na alo chuak le a January sang khajakua somruk paruka US le Soviet Union ban pharna hnuaya Tashkent a inremna ansiama raman lak ve vete inpek ton tur ani kumsang khajakua somsari pahnia Indo Pakistan Peace Accord angin Indo Pak Peace Accord angin Line of Control LOC siam ani kumsang khajakua somriat pakua atangin Kashmir State atangin zalen na sang jok dua helna alo chuak tana voin thlengin Kashmir mi puite chu buaina in achim tareng mai ani nizan lama India in Pakistan ram chung hel hote in kulna an beidan kim chang hi India sarkar chuan chipchiarin alapuang ri lova Pakistan poin thungrul phubalak tumin an Prime Minister hova National Security Council meeting man mo an ko chuk rorel thutluk na an lapuang lobok khatizong kha pusiti lalrin noma thuziak India le Pakistan inkar boruak indona meipui almai theireng din huna din dante a history to yang chi te ani a angai nom khop maya kan channel a hian kan soito angin international news lampang hetiang ang hi kan ron warlu tuklova Mizoram chung thil thleng ang chi te kan tinasa a chuchukang kaldan ani dewa chuti rualin breaking news le hetiang ang abik takin pusiti lorin noma kan han be popa fel maya thal tak main athuziak te chiar kan handila minlo phal saka tin athuziak hi arem chang ani chuan athei ang angin international news hetiang ang chi hi ron chiar chhozel te po kan han tumanga kan ti ngai lutuk lo thil ani awangin a chiar te po kan han bahla zeu chang a om lo thei lova engpo ni sela kan han ti thanga ma kan son zel tura kan ngaya in ngai dan le tha in ti dan te po comments lama te minron thil thei chuan kan lo mem don ani thei top chuin malam panin kalzel kan tum ania soisel na fui na a fak na thleng poina niang chu kan dong theireng ani ti kha a thu khar nan kan han mang ani Vantong official channel minlo hlut sak thin tu zong te thinlung takin lom thu kan thil non le chawa kan channel hi khongaya subscribe like comments le share te minlo ti sak zel turin kan han nge non le cheu ani